uthi angithethe uMamphisa ubena babudlela bakhuluma la ngiyacela mfuthu ake siyaphotuka namhlanje siyaphotuka la ikhwaya ayikho yana endaweni abantu abaculayo lutho nje abathathe abacula Babazana akasilalele nilanga manje izwi lenkosi para akuvumi ngisho lento akuvumi mfunde akuvumi ukubonga okusindiswa engozini enkulu uma uJehova ebengenathi makasho njalo manje uIsrael uma uJehova ebengenathi lapho abantu besivukela ngabe sebesigwinyile ekuvutheni kolakala bokuthina amanzi ngabe asewele phezukwethu kudlule isikhukhula phezukomphefumulo wethu kudlule phezukomphefumulo wethu amanzi akukhumelele makabonge uJehova ongasinikelanga ukuba sibe impango yamazinyo abo umphefumulo wethu uphunyukile njengenyoni ogibeni labacuphi ugibe laphukile thina saphunyuka sizo lwethu lusegameni likaJehova owenzile izulu nomhlaba elami iBhayibheli bazalwane lithi likhona lesizwe likhona lifunda likhona What if the Lord had not been on our side? Let all Israel repeat. What if the Lord had not been on our side when people attack us? They would have swallowed us alive in their burning anger. The waters would have Jesus engulfed us. A torrent would have hoovered us. Yes, the raging waters of the fairy would have overwhelmed our very lives. Praise the Lord who did not let their death tear us apart. Niyamkholo uNkulunkulu bazalwane. Niyamkholo. Amen. Niyamkholo. Amen. Right. Ngicela bazalwane le manje ngoba ngiyashumayela kabiso. Yeah. Nasi ashareshi ngendlela ehleleke ngoba sengisebenza serious ngicela ukunangalana silalele lezwi empilweni nje bazalwane yomuntu nje empilweni yakhe kunezinto ezisehlelayo sikholwa sisinisiwe kodwa uNkulunkulu wenza sure ukuthi akavumi nathi. Amen. uNkulunkulu indlela asithanda ngayo zikhona izinto obonayo ukuthi ziyasishaya kodwa indlela ezisishaye ngayo akuyona indlela engabe zisishaye ngayo ukuba uNkulunkulu ubengenathi. Amen. So uNkulunkulu bazalwane indlela asithanda ngayo iyasimangaza. Uyazi sike sibonge sithi siyambonga uNkulunkulu ufakaze sister ungathi ufakaza la nje ufakaza nje awufakazi nje ebumnandini
kwesinye isikhathi ufakaza enqubweni kodwa uNkulunkulu njengoba ufaza nje kusasa kungenzeka into ofaze ngayo ubonga uNkulunkulu ngayo uvuke yona futhi izokuthesta leyo malibonga igama lika Jesu. Bazalwane, njengoba sikholwa nje singabantu siphila impilo usuku nosuku, impilo esibuzayo ukuthi ukukholwa kwethu kungakanani. Malibonga igama lika Jesu. Siyabuzwa usuku nosuku ensizwa njengokuthi nje ngiyabonga uJesu insizwa ngihlwele nesono izobuya lento izokulandela ikubuza ithi winsizwa ngempela wena nazi izinto nje yidla badlila abanye uyizwe inhlungu mfana wami uthi no akusahambeki njengoba usho uthi akusahambeki kodwa uyawezwa amandla okuhamba noma kunjani kungasahambeki. Ubani lofaka amasondo okuthi kuhambeke noma kungasahambeki. Kusho ukuthi uNkulunkulu ezulwini akathuli ngomzalwane wakhe emhlabeni. Siyafunda mambisho ukuba wayengakithi uSimakade ukube uSimakade wayengakithi wayengekho ngakuthina fumani bazalwane ukuba wayengakithi uSimakade xesha nabantu besivukela uma uSimakade wayengakithi nxashane abantu benjani besivukela ngabe basishobadela sizwa ngabe basishobadela sizwa kusho ukuthi ngabe basigwila siphila aphinde futhi mombisho ukuba wayengakithi wengekho kithi uSimakade wabazana abivume bo ukuthi uSimakade uba wayengekho ngakuthina nxashane abantu besivukela ngabe basishwabadela hayi nje besishwabadela kodwa sifile kodwa babezosishwabadela sizwa ngamanye amagama izinto abayikhulumayo kithi bazikhuluma la emadlebeni ethu sishingisiwe siphethe amabhayibheli uJesu simkholwa kodwa nabo abantu beseyisa abaseyisa abantu singezwa baseyisa sizwa uthi kuyini lokuthi kusindisiwe yini yona lento ethi sindisiwe laba banahlobo abakhulu banahlobo abakhulu bakhuluma sizwa uJehova ubengenathi ngabe siyekile sayiyeka insindiso sahamba sayohlaba imbuzi sayohlaba inkomo kodwa makabongwe uJehova ethele khuluma besishwabadela sizwa waba nathi monani into embi kabi leya ngabe samuka nomsinga sagajwa isikhukhula saminza Awu. ngabe umsinga Kushuthi kwakungenelwe ngawo nawo wamu. Thina Isha Kurumezu Oh Fundela uJehova ubengenathi uJehova ubengenathi uJehova ubengenathi asho njalo manje uIsrael isho njalo indenda Koparing isho njalo abantu basikoparing Yebo. uJehova ubengenani uJehova ubengenathi uNkulunkulu
njani lapho abantu basivukela abantu bengivukela babesebesigwinyile labo bantu babesebeqedile emfutheni kwabo amanzi ngabe ahlale phezu kwenu kwadlula ikhukhula phezu kwenu kudlule izikhukhula phezu kwenu phezu komphefumulo wenu uyabona le nto ukuthi mathi wakudlula ikhukhula phezu komphefumulo wenu isho ukuthi kunamazwi akhulunyiwe emadlebeni nalimala emphefumulweni becabanga ukuthi nizofa nangafa namanje nisekhona nizafakaza ngoJesu nisekhona makabonga uJesu ekuthe kudlula ikhukhula zithi ziyamkhukhula navele nalala inkosi eqalisa ngokuhlanga khuluma abantu abalinyaziwe esikophareni wathi uyanithakatha umthakathi ethi uyanibeda nangathakatheka ethi uzovuka abantu ingane ezigule ekuseni kwavele kwavuka abantu engaguli bethi makabonga uJesu osihona njalo odwendweni lokunqoba bayabangala ukuthi uthandaza kanjani makabongwe uJehova owenzile izulu nomhlaba owenzile ukuthi amanzi edlula phezu kwenu bazothi uyathakatha kanti bazamile ukuthakatha wangathakatheka bazothi njani kanti awuthakatheki bakuzamile bethi bakuthakatha uthulele babe bekhele ebusuku uyilalele nje mntama wavela ulale ngizokukhumbuza ukuthi nanamhlanje hamba uyolala isikhukhula sizodlula phezu kwekhanda lakho lala ngane wethu ungayikhathazi ngabantu abakhelayo wena waphela ngegazi likaJesu umuntu osindisiwe nje uJesu kanje uprotected noma ungamathandaza angisho ungathandazi kodwa umuntu osindisiwe uprotected elele uprotected elele uyingabi lomlilo ufike uthi belele ebusuku abiyelanga elela amadimoni ethayehla evele emkhathini ephuthuma ejahe kuwena ulele ebusuku angisho ukuthi lokwakhuza uthi ngegama likaJesu akudingeka ukuthi usithi ngegama likaJesu ulele ubona phakathi kobusuku idimoni malithi liyanyathela livela neshumlilo isumlilo abangane abazalwane umlilo nesumlilo nje lingakafiki kuwo baba sikamalanga lihlangula umlilo ngasondeli wena awudingi manzi amthandazi wena awudingi vaselina wena awudingi mafana akudumizula ubadinga mafana wena udinga indoda ubadinga mafana udinga indoda yaseKalvari ulele uthi umakhonye phakathi makudumizula abantu betatazela beshumza phandle komusi wena awushumisi kodevuthayo awushumisi awunankinga lingaduma manje lize liyoshona ilanga awunayo inkinga izulu nje maduma imvelo kasimakade izulu imvelo kababa wakho
uyaziwa uyaziwa amadimoni asihlonipha kabi asaba athi asihlonipha ayasesaba ngabe semuka nomsinga nomsinga sagajwa isikhukhula saminza baba labantu sindiswa bathi sobona kuleli viki 2 weeks sobona 1 month sobona 1 year sobona namanje bayabona basazobona yabona abanye bazothi mase usonta la esontweni nala basalwe bathi uthathekile wena ngakulunge lapho uswile le nto uthathekile thatheka wena thatheka vele uthatheke haleluya kuzodlula ikhukhula kodwa wena usale zizodlula amanzi azodlula kodwa wena ngeke Jesus afike ikhukhula umhlanga wenze njani sidlule wenze njani awivangeli ngabe senxiwa isihlambi seza phezu kwethu sacwila akabongwe usimakade ongasiyekelelanga ukuba basinephule ngamazinyo ukuthi basinephu thina saphunyuka siphunyukile sabaleka sanjengenyoni ihlupha ogibeli lukwabukile ugibe lwabacuphi luphukile sasijake saphunyuka yithi nabasindile sisizwa igama sisuzwa igama siwazulu nomhlaba uyabona wena uyazi ukuthi bekwenzekalani kuwena kodwa waphumula usamangela usathana manje uthi lo muntu uphumuka kanjani omunye waphumuka sephethe intambo eyozilengisa waphumuka ethi usathane zibulale yifa wathi uNkulunkulu lutho omunye wasinde sedluphozini kanti inkosi ikhona omunye nje namanje uyacabanga ukuthi uyasincona isibulale mina ngizokhuluma ngithi ungafi afu iBhayibheli uyabuyisa namhlanje sobusho umphefumulo wakho ungafi ngenxa yesimo usibonayo usamthola uyadlula uyazi manje ngixoxela uzamsithola njani uyadlula ayikho into enjani ayikho noma yini lama lingasanina ngathi umfana intombazane eyakhuleliswa umfana inenhliziyo embi yakhuliswa umfana wayishiya bonke abantu besilisa mayibabona ibona izinja ngoba abantu besilisa bambi bayimithisa enye ize ubaba wayo wayishiya bonke amadoda mambi azalisa ashiya kade kunjalo ikhona indoda ethi mayingakusala khona indoda uyazi leyo ndoda noma kuthiwa ngane yababa wazalwa ngokudlwengulwa noyihlo awumazi
uma wakho wahlangana nendoda emgwaqeni yamkhomba ngesibhamu yamkhomba ngommese yalala naye imboza ubuso wazalwa wena wayingane yokudlwengulwa kodwa ngizoqinisekisa ukuthi ukhona uyihlo. You are not a mistake. Awuyona mistake. Ukhona uyihlo. Ukhona uyihlo. Ukhona uyihlo. Ukhona uyihlo. Noma ungahlala emshini yabantu ngoba bathi noma bekuphakela bakuphakele ngamagama kodwa ngizothi ukhona uyihlo. Khona indoda eyanenge esiphambanweni yakhwazwa ngey'pikili yabafela bonke ukuze abaphilayo bangabesayiphilela kodwa baphilela yona eyabafelayo igama layo uJesu Kristu okuyena ofuna izandla njengombone bethelwe izandla zakhe zivuliwe wayebamisa bonke ethi wezidakwa wozani weziphingi wozani webadlwenguli wozani webabulali wozani weninadlwengulwa wozani. Njengoba umbona ekuyekile wasinda kule yanto ngizothi inhliziyo yakho mayingakhathazeki kholwa namhlanje kholwa uye kholwa nayimi endimi phambi kwakho ukuthi le nhlungu onayo iyadlula namhlanje iyadlula namhlanje ngizoyithothusa yofana namhlanje ukuthi noma abantu bengilahlile kodwa ukhona ongekakilahle ukhona ongekadele igama lakhe uJesu. Akathelani akalahlani akathelani akalahlani uthi ngizile ukuzofuna okulahlekile zile zona nalokho zona nalokho zona nalokho zomemeza namhlanje weni nanonke enomile nemsindwa nemkhade wozana wathi noma sebethela izandla zakhe kazivalanga eshawa ngesiphiwo eshawa ngeshizolo sashawa izandla wangazivala wayesho ukuthini uJesu wayesho ukuthi nawe ungeza ekhaya lakho uzoziphumulela wafula izandla ngizosho lento nje ngithi uzibulala lento ibonile idlula bebazalwa ibhlungu into yakwenza noma ungathula kodwa ibhlungu into yakwenza kodwa sekuyisikhathi namhlanje sokwenza njani sokuthi idlule isikhathi sokudlula kwayo uJesu uyimpendulo yakho konke uJesu uyimpendulo yakho konke ngeke ukholwe mangithi nami uJesu wangenzela umusa ngihlale emaBhayibhelini ngihlale emgwaqeni ngiphara kanti uJesu uyabona ngidakwa utshwala amakhosikazi engeqa ejomba phezu kwami kanti kunento uNkulunkulu njengoba kujomba amakhosikazi nje edlula asho ukuthi njengoba ejomba edlula isele yona ikhona into afuna ukuyenza uNkulunkulu emhlabeni uthatha impabanga
uJesu igama lakhe nawe uyazi ukuthi wawunjani kodwa uJesu wakuthintitha ngeke namthintisa loseduze kwakhe kungenzeka nakuye ukuthi amthintithe ikhona into engizwayo ngizwa ukukhala komuntu wesifazane ngizwa umuntu wesifazane ekhala phakathi ethi uJesu nami usangithanda walenyazo ezivala umunye wadliwe kulelo izingane zakhe nenhliziyo embi uthi ngeke ngidlule kulento akusizi ngeke ukusiza ukudlula ngeke siyathandaza manje igama likaJesu siyathandaza uNkulunkulu ebize mina ebugebengweni isho ukuthi zikhona igebengu azifunayo uNkulunkulu uma ebize mina ebuphaleni isho ukuthi khona amaphala awafunayo uNkulunkulu siyathandaza sifuna uBhayibheli kuba siyagoduka manje ebusuku ngiyacela sithandaze uyazi izwa umuntu wesifazane ekhala njengoba sikhuluma nje angikhulume ebantwini bonke izwa umuntu wesifazane ekhala phakathi wesifazane phakathi lenyasi